Omokonyi b'omurai bwense Kithure Kindiki nigakoreta rea ya bene asukuru tamagenderero anene kweneke buna okugareigwa webara ya Mau Summit ngwikirana kuri okwananigo agokera wesokia kwa basae asokweneke buna nkwenyorera bari eng'ere yabo ya kira litko nagotumenya omurikito Deborah Kirubo mwenesi. Omokonyi b'omurai bwense Professor Kithure Kindiki rituko ria rero nigakwanira igoro yokugareigwa kwoboraro bwogotambukira ebara ya Rironi, Mayu, Naivasha, Nakuru, Mau Summit kwa bamatabekania amo nekibara 11 ase echinsemo chinde kwagachwa kubwata nse. Somebody has to do this bridge. Si ndio? Si lazima mtu aingie kwa vumbi hapa ndio hii bridge ipatikane. Kwa hivyo nawashukuru sana, nawatakia kila laheri na mimi nitarudi tena. I promise you. Nyinyi endeleeni, mutanipata tu hapa. Kago kwanekerekia sensemo ya Kirenga Mangwe kaunti ya Kiambu Kindiki nigaerera buna ebale yone chegokonya gokianyo na wechigali boigogoke yemebasokano yechibara na kwango yechisabali gento kyabero mochando monene asege kabono. We will support the young people of Kenya to work with their hands, to work with their skills. Watu wanaona tu mko na mavumbi lakini nchi zote za dunia hata Amerika zinajengwa na wananchi na mikono yao. Boigo mokonyi b'omurai bwense Professor Kithure Kindiki nigaerera buna morobelio yono nyare koigora uchumi na koigora amabaga ao yemeremo yogokonya bakenya na gotinga ebiasara ime yechinse cha Afrika ya mocha amagendera yo nigo akageire kolento buyobonge asensemo yobosombi amo nebiasara. Ndio tumeanzisha National Infrastructure Fund ya kuweka pesa yetu na pesa ya wawekezaji ndio tuwe na project kama hizi mingi. Vijana wetu wasikae kule huku mitaani wakitumika vibaya na watu ya siasa kupiga kelele na kuwashangilia. Lakini tukipata nafasi kama hii ya kazi, wakati kuna mwanasiasa anataka mtu ya kumshangilia hautapatikana kwa sababu uko kazini. Si ni kweli? Number 2, unajitengenezea riziki yako. Number 3, unajenga nchi yako. Professor Kindiki nigaroto tamagendero yegasi chinsemo yobwagachi na gokwana n'abakori yegasi abo bagoikerania obwagachi obwo nigaerero goisaneka kwa yasegasi egenderete yobwagachi n'obonchoreria bwense ya Kenya. Young people, for working with your hands to build our country, to make to get some money to keep your families so that you don't have to do the wrong things to get money. Sinamna hiyo. Kolibote ligeta seni giensoko elietaliane Deborah mwenesi. Mancho mulielia